Časni oci, gospodine načelniče, uvažena gospodo, braćo i sestre. Dozvolite mi da vam čestitam današnji veliki dan i veliki praznik svetoga velikomučenika Dimitrija Solunskoga, velikoga zaštitnika pravoslavlja i pravoslavnih hrišćana, posebno grada Soluna i Grčke, ali i svih pravoslavnih hrišćana, braćo i sestre. Veoma poštovan svetitelj u našem narodu, u svetoga Georgija, u svetoga Teodora Tirona, Teodora Statilata i sve velike mučenike i velikomučenice iz ranoga hrišćanstva, iz 3., 4. i 5. veka rane crkve. Sveti velikomučenik Dimitrije je bio zapovednik Solunske vojske u 4. veku kada je gonjeno hrišćanstvo. Tu je na tom mestu nasledio svoga oca, bio je vojvoda Solunski. I kad je naređeno da on progoni hrišćana, on nije hteo, nego je upravo njih spasavao od progona. I onda rimski car Maksimilijan, kada je prolazio tim prostorom dole, hteo je da to proveri kako je moguće da sad vojvoda Solunski koji treba da goni hrišćane neće to da čini, nego im pomaže i spasava ih. I kada je sveti Dimitrij bio izveden pred Maksimilijana, dakle rimskoga cara, on je neustrašivo ispovedio veru u Hrista i rekao: ja sam hrišćanin i neću da služim idolopoklonstvu, nego hoću da služim jedinome i istinitome Bogu. I zato je bio vrgnut u tamnicu i u tamnici mu se javio sveti anđeo Gospodnji, pripremao ga, ohrabrio ga za mučeništvo i stradanje koje je imao da pretrpi. I sutradan po naređenju, dakle, pošto je sveti Dimitrij ostao nepokolebljiv u veri da neće da se odrekne istinite vere, naređeno je i ušli su vojnici u tu njegovu tamnicu, izboli su ga kopljima. Tako je postradao, dakle, ovaj veliki mučenik i zaštitnik grada Soluna i svih pravoslavnih hrišćana, slobodno možemo reći, braćo i sestre. Od, dakle, 4. veka je do dan danas veliko poštovanje njegove svete moštice u crkvi svetoga Dimitrija u gradu Solunu. Vjerojatno su mnogi od vas bili tamo i videli, poklonili se tim čudotvornim moštima, mirotočivim, gde dolaze mnoštvo ljudi. Danas je, verujem, sigurno i pored ove nesretne epidemije ili pandemije, kako je ko zove, pun je grad Solun hrišćana pravoslavnih koji su došli da se poklone njegovim svetim moštima. Nemaju ljudi straha kada prilaze svetinji, to se vidi i u našim crkvama, i u našim manastirima, i u našem manastiru Ostrogu, i na drugim mestima. Kad prilaze svetim moštima, nema straha ni od čega, ni od bolesti, nego ljudi pristupaju posebno svetom pričešću. Kad prilaze, mi pristupamo pričešću da nas Gospod isceli na isceljenje duše i tela. Nema straha, nema bojazni, kao i svetim moštima kad pristupamo. Sad je nedavno bila Sveta Petka, mnoštvo ljudi je bilo u gradu Jaši u Rumuniji, da su njene svete mošti i na drugim mestima. Dakle, pobjeda vere se vidi u crkvi, pobjeda vere se vidi u svim svetim tajnama naše, braće i sestre, pobjeda nad svim našim neprijateljima, pobjeda nad smrću, nad bolestima, nad nemoćima, nad demonskim silama, nad svim onim što je bogoprotivno. Tako smo i mi danas to doživjeli ovde u našem hramu svetoga velikog mučenika Dimitrija u Šamcu, divnom, ukrašenom hramu, oslikanom, blagoljepijem, zaista odišao ovaj hram. Danas smo protu Nenada odlikovali činu protojereja, jer je on sada namesnik šamački i mora da bude uzdignut nad više služenje. Veći je krst, više služenje. Tako smo danas ga odlikovali i oca Nenada također danas činom protonamesnika. Znači, dvojica ljudi su danas odlikovani shodno ovome velikom današnjem prazniku u našem sabranju ovde, braće i sestre. Mi Srbi samo da se držimo puta kojim su išli naši sveti preci, kako govorio sveti patrijarh Pavle. Ja vidim ovde ima njegova freska u oltaru naslikana sa jednim divnim, blagim osmehom. Kakav je bio za života. Naš patrijarh učio nas je putu svetosavskom i putu pravoslavnom. I mi, Srbi, nemamo da lutamo ako hoćemo da vidimo kojim putem treba da hodimo. I mi koji smo sveštenoslužitelji
i drugi ljudi koji vode našu državu u političkom i društvenom smislu. Imamo pred sobom svetoga čoveka koji je živeo u naše vreme. Treba da čujemo njegove pouke, besede, da se mirimo. On je bio čovjek mira, čovjek koga su zvali sa golubijim pogledom, jer je bio preobražen verom Hristovom i preobražen pravoslavljem i svetosavljem. A u naše vreme, slobodno možemo reći, je živeo i učio nas se tim putem. Tim putem su nas učili mnogi naši svetelji. Bilo je u našem narodu i mučenika, naravno, koji su u vreme Balkanskih ratova postradali, u vreme Prvog i Drugog svjetskog rata i u vreme ovoga rata 90. godina. Svi vođeni upravo ljubavlju prema krstu časnom i otadžbini našoj. I njih ćemo, ako Bog da uvrsti, uskoro u mučenike, novomučenike naše eparhije, jer je poslano Svetom arhijerejskom saboru i sinodu naše crkve da oni budu kanonizovani kao sveti novomučenici Zvorničko-Tuzlanske eparhije. Svi koji su dakle postradali na prostoru naše eparhije bit će zajedno kanonizovani kao sveti novomučenici naše svete crkve. Eto, znači nije njihova žrtva uzaludna, Bog vidi svaku žrtvu, Bog vidi svako dobro delo i samo tim putem da idemo. Onaj ko je načelnik u opštini, on može da pomogne da se dobije plat za crkvu, može da učini neko drugo dobro delo, da se pokrene neki kulturni centar, obrazovni, za mlade, za opismenjavanje, da čuvamo svoju ćirilicu. Može mnogo toga da uradi. Vladika da blagoslovi da se tu podignu hramovi, kapele, osveštaju spomenici, da se čitav grad osveti moštima, svetim kad su iznose na molitvu na litije i tako dalje. Dakle, to su naša dobra dela i to treba da činimo svako na svom mestu i svako u svom domenu, gde radi na svom radnom mestu, u školi, na studijama, kao dobar student i mnogo toga drugog. To su u stvari dobra dela koje mi možemo činimo, koja idu za nama na sud Božji i u život večni. Nemojmo se varati, postoji sud Božji, postoji život večni i ka tome idemo. Mnogi ljudi kažu, šta mene briga, živim ovde 20, 30, 50, 100 godina i to je to. Nije to. Nego tada u stvari mi izlazimo pred lice Božje da se prosudi šta je ko činio i kako je ko činio u ovome životu. Ljudi su slobodna bića, ali su ljudi i odgovorna bića. Tome nas uči naša Sveta crkva i to je u stvari zaista jedan zalog da o svemu tome duboko razmislimo. Život nije tako jednostavan, život nije nešto jeftino. Život je veoma veliki dar i veliku skupoću, ako možemo reći, jer je on zalog za večni život. Naš prolazni ovaj zemaljski život je zalog koji nas vodi u večni život. Eto, tako da razmišljamo, braći i sestre. Svima hvala koji pomažu ovu crkvenu opštinu, našu zajednicu, sveštenike, naše manastire, svetinje. Tu se sakupljamo čitave godine, Bogu se molimo da se očuvamo. Treba naši ljudi koji vožde u političkom smislu nas narod da budu jedinstveni, da budu zajedno i da čuju glas svoga naroda. Ne da samo slušaju glas svoje partije ili ne znam nija, svoji najbliski, nego da čuju šta narod iz dubine kaže i da se prema tome ravnaju, jer to je put koji nas vodi sigurno putem dobra i putem spasenja i putem očuvanja naše Republike Srpske u krajnjem slučaju. Za nas ovde je veoma značajno, ali sve drugog i našeg pravoslavlja i svetoslavlja, naše pravoslavne omladine koje uči veronauku u školama i sve drugo. Evo, živeli Bogom blagosloveni da ste i svako dobro i da se, ako Bog da uskoro sledeće nedelje vidimo u Modriči, tamo služimo, pa ćemo i tamo onda biti zajedno ako Bog da. Živeli, Bog blagoslovio i svako dobro darovao.